harimo ababiliyoneri bafite amamiliyari n'amamiliyari kandi bose bakaba barayakuye mu gukina sinema. Niyo mpamvu nabateguriye iki kiganiro turagaragazamo urutonde rw'abantu 10 batanze amafaranga menshi mu bakinnyi ba sinema hano mu Rwanda. Ubundi ku busanzwe ku rwego rw'isi umukinnyi wa filime ufite umutungo ufite agaciro kanini n'uwo bita Sharukani w'umuhinde ufite umutungo ungana na miliyari 1,400,000,000 by'amadolari. Aya akaba angana na tiriyoni 1 na miliyari 950 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa Sharukani ndetse n'abandi bakinnyi ba filime bakiza hano ku isi sibo tugiye kugarukaho muri aka kanya, ahubwo tugiye kugaruka ku bakinnyi 10 ba filime bakize cyane kurusha abandi hano mu Rwanda. Turahera ku mwanya wa 10 ujya ku wa mbere. Icyo usabwa no kureba iki kiganiro kugera kirangiye kugira ngo wimare amatsiko uve hano umenye uwa mbere, ndetse kandi ntiwibagirwe gukanda like, subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Uzi cyane ku mwanya wa 10 turasanga bita Shema Patena cyangwa se Shema Fabrice, yakaba yarazamukiye mu mishinga ya Nyakso aho bakinanaga filime y'uruhererekane yari igamije gusetsa yitwaga Nyakso Comedy. Akaba kuri ubu ngubu basigaye akina filime z'urukundo cyangwa se izo twita romantic series. Akaba yaraje muri sinema mu mwaka wa 2020 azamuwe na Nyakso. Akaba yaragaragaye muri filime nyinshi nka Karyarugo, Intinyi, Nyakso Comedy ari nayo yamuzamuye ndetse n'izindi. Kugeza kuri ubu Shema Patena afite YouTube channel ifite abayikurikira barenga 400,000. Akaba afite umutungo ungana n'ibihumbi 380 by'amadolari, bikaba bingana na miliyoni 494 z'amafaranga y'u Rwanda. Bakaba ari byo bimushyira ku mwanya wa 10 mu bakinnyi ba sinema bakize cyane kurusha abandi hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 turasanga bita Nsabimana Eric, abenshi tukaba twaramumenye ku izina rya Dr Nsabe. Dr Nsabe akaba yaravutse mu mwaka w'1998 akavukira mu karere ka Musanze. Mu mashuri yisumbuye rero akaba yarize ibijyanye n'imibare, ubutabire ndetse n'ubumenyamuntu, icyo twakwita nka MCB. Dr Nsabe rero abantu benshi bakaba baramukundiye ku mafilime yakinaga agamije gusetsa, aho yakinaga akoresha ururimi rw'Abanyamusanze, ibyo bigatuma abantu bamukunda cyane. Ikindi kandi akaba afite imbuga za YouTube zigera muri 3 amanaginga nk'umukinnyi wa filime. Dr Nsabe akaba afite umutungo ungana n'ibihumbi 455 by'amadolari, bikaba bingana na miliyoni 578 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi akaba ari byo bimushyira ku mwanya wa 9 mu bakinnyi ba filime bafite amafaranga menshi kurusha abandi. Ku mwanya wa 8 turasanga bita Nick Dimples cyangwa se Ndayizeye Emmanuel, akaba ariyo mazina yiswe n'ababyeyi. Ndayizeye Emmanuel akaba ari umukinnyi wa filime wamenyekanye mu mafilime menshi twavuga nka City Maid ndetse n'andi menshi. Ikindi kandi Ndayizeye Emmanuel akaba atari umukinnyi wa filime gusa, ahubwo akaba ari n'umuhanzi. Afite indirimbo nka Bwiza Bwirabura ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi. Uyu kandi akaba ari umuntu ufata amafaranga ye akayashora mu bindi bikorwa bitari ibya filime gusa cyangwa by'ubuhanzi, aho yafashe amafaranga ye akayashora mu mashuri yigisha indimi. Kugeza kuri ubu akaba afite umutungo ungana n'ibihumbi 480 by'amadolari, bingana na miliyoni 624 z'amafaranga y'u Rwanda. Bikaba ari byo bimushyira ku mwanya wa 8 mu bakinnyi ba filime bafite amafaranga menshi kurusha abandi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turasanga bita Kiramani cyangwa se niyo nshuti ya Nick, akaba ari amazina y'ukuri. Kuvuga ko Kiramani ari umukinnyi wa filime mwiza ntabwo ari ibintu bitangaje kuko abenshi turamuzi. Akaba yarakinnye mu mafilime ndetse amenshi akaba yaragiye ari naye, twavuga nka My Heart, The Contract. Ariko uyu nguyu akaba yarazamuwe na Nyakso, ayo yazamukiye muri Nyakso Comedy. Ikindi kintu cyatangaje abantu benshi cyane kigatuma banamukunda cyane ni ubukwe bwe kataraboneka yakoranye n'umugore we Shemusa, bari bamaranye imyaka 8, bwari buhagaze akayabo k'amafaranga miliyoni 42 z'amafaranga y'u Rwanda. Kiramani akaba afite umutungo ungana n'ibihumbi 520 by'amadolari, bikaba bingana na miliyoni 780 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turasanga bita Kanyabugande Olivier, abenshi tukaba twaramumenye ku mazina nka Nyakso. Akaba yaratangiye gukina filime mu mwaka wa 2020 aho yakinnye filime y'uruhererekane yari igamije gusetsa yitwaga Nyakso Comedy. Akaba ariyo yamuzamuye rero kugeza kuri ubu akaba ari umwe mu bakomediye dufite hano mu Rwanda. Ugiye kuvuga ko ari n'uwa mbere ntabwo waba ugiye kure y'ukuri. Uyu nguyu akaba yaravuze mu mwaka w'1996. Akaba afite rero YouTube channel ifite abayikurikira bagera mu 600,000, umutungo ungana n'ibihumbi 620 by'amadolari, bikaba bingana na miliyoni 806 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi akaba ari byo bimushyira ku mwanya wa 6 mu bakinnyi ba filime bakize cyane kurusha abandi. Mu mwanya wa 5 turasanga bita Mutoni Asia, akaba ari umwanditsi, umuproducer ndetse n'umukinnyi wa filime. Akaba yaravutse mu mwaka w'1993 akavukira mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Amashuri yisumbuye akaba yarize ku kigo cyitwa Lycée de Nyanza. Akaba yaragaraduwetinze mu mwaka wa 2012. Akaba yarize ubukerarugendo muri kaminuza ya UTAB.
ariko Mutoni Assia akaba yaratangiye kumenyekana cyane mu mwaka w'ibihumbi 2015 aho yakinaga muri filime yitwa Intare y'Ingore, aho we yakinaga yitwa Rosine. Akaba yarakinnye mu mafilime menshi rero nka Seburikoko, City Maid, Impeta yanjye, Gatarina ndetse n'izindi. Akaba yarakoze ubukwe n'umugabo we mu mwaka w'ibihumbi 2022, bakaba bagejeje kuri uyu munsi bafitanye abana babiri, bakaba baba mu gihugu cya Amerika. Assia akaba afite umutungo ungana n'ibihumbi 680 by'amadolari, akaba angana na miliyoni 884 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ari byo bimushyira ku mwanya wa 5 mu bakinnyi ba filime bakize cyane kurusha abandi hano mu Rwanda. Umwanya wa 4 turasanga uwo bita Clapton Kibonge cyangwa se Mugisha Emmanuel, akaba ariyo mazina yiswe n'ababyeyi. Akaba yaravukiye mu gihugu cya Uganda mu mwaka w'1988, ariko akaba barimukiye mu karere ka Gatsibo, akaba ari naho yakuriye. Kugeza kuri ubu ngubu afite abana 3. Akaba yarashoye amafaranga ye mu bindi bikorwa bitajyanye na filime, harimo nk'amakenkayori, amaresitora ndetse n'ibindi. Akaba afite umutungo ungana n'ibihumbi 720 by'amadolari, akaba angana na miliyoni 936 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyoni akaba arizo zimushyira ku mwanya wa 4 mu bakinnyi ba filime bafite amafaranga menshi kurusha abandi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bihuse ku mwanya wa 3 turasanga uwo bita Bahavu Jeannette. Bahavu Jeannette rero akaba yaramenyekanye cyane muri filime yiswe City Maid. Bahavu Jeannette akaba yarakoze ubukwe ku itariki 27 z'ukwa gatatu mu mwaka w'2024. Akaba ari n'umufashion designer, akaba afite YouTube channel inyuraho ibihangano bya sinema yitwa Impanga TV. Ugiye kuvuga ko ariyo channel ya mbere mu Rwanda ya sinema ntabwo wabeshye, kuko nicaye ibihangano byinshi kandi mu gihe gito. Ikindi kintu abantu bamukundira ni couple ye n'umugabo we ndetse n'ibiganiro byabo. Akaba afite umutungo w'ibihumbi 800 by'amadolari, akaba angana na miliyari 1 na miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Umwanya wa 2 turasanga aho Benimana Ramadan, abo benshi twamenye ku izina rya Bamenye. Akaba yaratangiye gukina filime mu mwaka w'2022, aho yasohoye seri yitwa Bamenya series. Akaba yaratanze ubuhamya avuga ko episode za mbere 10 zitarebwe cyane, bityo bikamuca intege, ariko agakomeza gukora cyane kugeza kuri ubu. Ntiwavuga ko atari yo seri ya mbere irebwa cyane mu gihugu. Ubivuze ko ariyo seri ya mbere irebwa cyane mu gihugu ntabwo waba ubeshye, kuko niyo seri isohoka ikagira views nyinshi kandi isohoka seri nyinshi, episode nyinshi mu gihe gitoya. Akaba afite umutungo ungana na miliyoni 1,400 by'amadolari, akangana na miliyari 1 na miliyoni 820 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo ari byo bimushyira ku mwanya wa 2 mu bakinnyi bafite amafaranga menshi kurusha abandi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ugeze kuri uyu muntu utangiye kukubaza akabazo gato: nyuma ya Shema Patino, Nsabimana Eric, Nick Dimpoz, Kiramani, Nyakiso, Mutoni Assia, Clapton Kibonge, Bahavu Jeannette ndetse n'Abamenyi, urumva ari nde mukinnyi wa filime ugiye kubaza imbere akajya ku mwanya wa mbere? Subiza muri comment. Ku mwanya wa mbere rero turasanga uwo bita Niyitegeka Graciane cyangwa se Papa Sava. Akaba ari we mu acteur cyangwa umukinnyi wa filime uhenze cyane kurusha abandi hano mu Rwanda. Akaba yarinjiye muri sinema mu mwaka w'2006. Akaba yaravukiye mu karere ka Rulindo. Akaba yarize ibijyanye na biology ndetse na geography cyangwa se ubumenyamuntu ndetse n'ubumenyi bw'isi. Sava akaba afite imigabane muri Zacu TV. Akaba ari imwe muri televiziyo zikomeye cyane hano mu Rwanda zicaho ibihangano bya sinema ndetse n'ibindi. Akaba afite umutungo wa miliyoni 1,500 by'amadolari, bikaba bingana na miliyari 1 na miliyoni 950 z'amafaranga y'u Rwanda. Bakaba ari rwo rutonde twari twabateguriye rw'abakinnyi 10 ba filime bakize cyane kurusha abandi. Wowe urebye iki kiganiro ukagikunda, ndagusaba gukanda like, subscribe ndetse igitekerezo cyawe nikibure muri comment.